ANC e le ka ho tima mollo bokamoso ba bo majoro ba babedi bo a thekesela mokga wa DA o sisintse ho tloswa ha majoro wa masepala wa Metsimaholo Lindiwe Chongwe tshisinyo ena e tshehetswa ke balekgotla ba ANC Chongwe ke morumuwa wa SACP masepaleng. It is a motion that we're dealing with, and there will be a council. The law requires that when the motion has been placed, it must be debated and must be put to council, be debated by councillors. As matters stand now, that matter is under discussion. ANC le batweng la Thabo Mfutsanyana e sisintse ho tloswa hanghang ha majoro wa masepala wa Dihlabeng Lindiwe Makgalema. Le ha o le jwalo, boetapele ba ANC ba province ha bo so nke qeto ka tshisinyo ena. Ho sa le jwalo, mokga o thatiseditse taba ya hore majoro wa Mehleng wa Mangaung Metro o le Mlamleli ya tobane le diqoso tsa bobodu o tla tlodiswa mahlo ho ka thongwa ho ba majoro hape. It's more of an internal process at this point in time, and once a decision is taken, that would then the top six of the ANC decide about, that person will be announced. ANC boetse ya supa ngora ya bona ya mekitlana e ntseng e eketseha ya bo masepala e ipileditse ho baahi le mafapha a mmuso ho lefella phano ya ditshebeletso. Thabo Katsande, SABC News, Bloemfontein.